ntabwo tubanye neza n'u Burundi kandi ibyo ni ikosa ry'u Burundi bwite. Aya si amagambo asanzwe, ni amagambo yuje uburakari akomeye ariko anahishura ukuri kwimbitse kubangamiye umutekano w'akarere kacu. Ni amagambo yatobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe kuri uyu wa 10 Kamena 2026. Mu gihe benshi bibazaga icyishe inyuma y'ifungwa ry'imipaka, urwango n'amagambo y'ubushotoranya aturuka Igitega n'i Kinshasa, leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gushyira amabanga yose hanze. Ese wari uzi ko ingabo z'u Burundi zirengagije umwanzi wazo zikajya gushaka inyeshyamba za FDLR hafi y'umupaka w'u Rwanda? Ese wari uzi ibanga ry'inama z'ubutasi zahuje u Rwanda n'u Burundi ku mupaka inshuro eshanu zose zigapfa ubusa kubera ibinyoma? Muri inkuru tugiye gucukumbura umugambi mubisha ucurirwa u Rwanda. Tega amatwi inkuru wumva ibyo utigeze ubwirwa ahandi, kugira ngo wumve neza uburemere bw'ikibazo u Rwanda ruhanganye nacyo kuri uyu munsi. Ni ngombwa ko dusubiza amaso inyuma. Isura y'umubano mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo ari inkuru y'uyu munsi. Amateka yerekana ko imizi y'ubwumvikane buke yatangiye gushinga imizi mu mwaka w'2015. Icyo gihe mu kwezi kwa Gicurasi i Burundi habaye imivurungano ikomeye ubwo agatsiko k'abasirikare n'abanyapolitike kageragezaga guhirika ubutegetsi nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yararongoye. Iryo gerageza ryo gufata ubutegetsi ku ngufu ryaburijwemo, maze mu gihugu haduka umwuka witoteza n'umutekano muke udasanzwe. Ibi byatumye ibihumbi by'abarundi barimo n'abayobozi bakomeye bahungira mu gihugu gituranye cy'u Rwanda bashaka ubuhungiro bwo gukiza amagara yabo. Aho kugira ngo ubutegetsi bw'Ubujumbura bushaka umuti w'ibibazo nyabwo by'imbere mu gihugu, bwahisemo gushaka urwitwazo, bwihutira gutunga urutoki u Rwanda urushinja ko arirwo ruri inyuma y'abashatse guhirika ubutegetsi. Leta y'u Rwanda yamaganiye kure ibyo birego bidafite gihamya, ariko Burundi bwo bwahise bufata icyemezo gihubukiweho cyo gufunga imipaka. Uyu mwuka w'intambara n'imipaka ifunze byamaze imyaka 7 yose. Mu mwaka w'2022 abaturage b'ibihugu byombi baje kwiruhutsa ubwo hagaragaraga agatotsi k'icyizere. Ibihugu byombi byiyemeje kurenga amateka mabi, imipaka irafungurwa, imodoka zongera kwambuka, abaturage batangira guhahirana nk'abavandimwe. Ariko se ibi byishimo byamaze igihe kingana iki? Mu mpera z'umwaka w'2023 isura y'ibintu yongeye guhinduka isura yijimye. Umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Burundi uzwi nka Red Tabara wagabye igitero cyaguyemo abantu mu gace ka Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Mu buryo butunguranye kandi bumenyerewe, ubutegetsi bw'u Burundi bwahise bwongera kwegeka iryo kosa ku Rwanda, buvuga ko Kigali ari itera inkunga izo nyeshyamba. U Rwanda rwarabihakanye rwifuye inyuma, rusobanura ko mu muco warwo no mu mikorere yarwo rudashobora gucumbikira cyangwa gukorana n'abantu bagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'umuturanyi. Ariko kuko Burundi bwari bwamaze gufata umwanzuro n'icyemezo kibi, muri Mutarama 2024 bwahise bwongera gufunga imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda. Hano niho amakuru atangira gukomera kandi agatera ubwoba. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko iri fungwa ry'imipaka ritabaye nk'impanuka, ryari rihishe umugambi mugari kandi mubisha wagutse mu karere. Yibukije ko mu mpera za 2023 mu gihe ari mu bikorwa byo kwiyamamaza, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye ku mugaragaro amagambo y'ubushotoranyi bukomeye, yemeza ko ingabo ze zizatera u Rwanda ndetse ko yiyemeje gukuraho ubutegetsi buriho i Kigali. Aya magambo ya Tshisekedi ntiyabaye imfabusa ku butegetsi bw'Igitega. Mu kwezi kwa Mutarama 2024 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza i Kinshasa mu isura y'ubugambanyi bweruye. Perezida Ndayishimiye yunze mu rya Tshisekedi atangaza ku mugaragaro ko agiye gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda guhirika ubutegetsi bwabo. Iri jambo rya Ndayishimiye ryababaje benshi kandi rigaragaza uburyarya bukabije mu rwego rwa diplomasi. Kuki rero ryababaje? Minisitiri Nduhungirehe yibukije amahanga ko icyo gihe Perezida Ndayishimiye yari yarahawe inshingano zikomeye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zo kuba indashyikirwa mu guteza imbere urubyiruko ku mugabane wa Afurika.
ko umuntu ufite izo nshingano yarahagaze imbere y'ibendera rya Afurika yunze ubumwe agahamagarira urubyiruko kwishora mu bikorwa byo guhirika ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Uburundi bwari bwaramaze gushyira imbere umugambi wo kurwanya u Rwanda bwivuye inyuma, waba ari ku mugaragaro cyangwa mu rwihisho. Reka twinjire mu mayeri ya gisirikare n'ikinyoma cyambaye ubusa Uburundi bwakoresheje mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Burundi yatangarije amahanga ko yohereje ingabo zayo muri icyo gihugu kugira ngo zifashe cyangwa zifatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC guhashya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko umutwe wa Red Tabara ubarwanya. Ariko se uko niko byagenze ku kibuga cy'imirwano? Minisitiri Nduhungirehe yahishuye ukuri guteye isoni kuri ibi bikorwa. Yagize ati ntabwo izi ngabo z'u Burundi zari zihangayikishijwe na Red Tabara, zari zajyanwe no gufasha ingabo za Kongo na FDLR kugira ngo bashyire mu bikorwa umugambi mubisha wa Tshisekedi na Ndayishimiye wacuriwe i Kinshasa. Ibimenyetso u Rwanda rufite ntibishidikanywaho. Inzego z'iperereza zizi neza ko umutwe wa Red Tabara wari ufite ibirindiro byawo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu buryo bwumvikana, y'ingabo z'u Burundi ziza kuba zishaka uwo mwanzi wazo zari kujya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko siko byagenze. Izi ngabo zafashe umwanzuro utangaje wo kuzamuka zerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, zishinga ibirindiro hafi y'umupaka w'u Rwanda. Aha niho umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umaze imyaka ibarirwa muri 40 wibera witoreza kandi uhabwa intwaro na leta ya Kongo. Kuba ingabo z'u Burundi zarasize umwanzi wazo zikigira gukorana na FDLR hafi y'u Rwanda nicyo kimenyetso ntakuka ko icyari kigambiriwe atari gukemura ikibazo cy'u Rwanda, ahubwo ari uguhungabanya u Rwanda gusa. Nubwo bimeze bityo, leta y'u Rwanda ntiyahwemye gushaka amahoro binyuze mu nzira ya diplomasi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ukwihangana kudasanzwe u Rwanda rwagize rugerageza kuganiriza u Burundi inshuro nyinshi, ariko bibi by'ubusa. Reka mbabwire uko byagenze mu mwaka ushize wa 2025. Nyuma yaho ihuriro AFC M23 ryigaruriye imijyi ikomeye ya Goma na Bukavu, ubutegetsi bw'Igitega bwatangiye gushya ubwoba busaba u Rwanda ko habaho ibiganiro byihutirwa. U Rwanda rwaremeye, maze abayobozi b'inzego z'iperereza n'umutekano ku bihugu byombi bahurira ku mupaka. Ntabwo bahuye rimwe, ntabwo bahuye kabiri, bahuye inshuro 5 zose. Muri izo nama bumvikanye uburyo bwo gukemura ikibazo no guhosha umwuka mubi, ariko se Burundi bwabashije ibyo bwemeye. Nyuma yaho gato, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku maradiyo mpuzamahanga akomeye arimo BBC na France 24 atangira gukwiza ibihuha n'ibinyoma. Yashinje u Rwanda gushaka kumutera ndetse arigomeka cyane, aca umugani w'intara ya Kirundo mu rwego rwo kumvikanisha ko u Rwanda ari umwanzi ugomba kwikangwa. Abayobozi b'u Rwanda babajije bagenzi babo b'i Burundi bati twari mu nzira nziza, dufite ibyo twemeranyijeho, ibi perezida wanyu ari kuvuga ku maradiyo n'ibiki? Ariko Burundi bwaracecetse buba nka nyoni nyinshi. Nanone mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza 2025 ubwo inyeshyamba za AFC M23 zafataga umujyi wa Uvira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyashyizeho igitutu, zahuje u Rwanda n'u Burundi. Inzego z'ubutasi zongeye guhurira ku mupaka inshuro 2 muri uko kwezi, bemeranyije guhagarika gushotorana. Ariko nk'uko byari byaragenze mbere, ubutegetsi bw'u Burundi bwahise bwibagirwa ibyo bwasinye. Ingabo z'u Burundi zakomeje kuguma ku butaka bwa Kongo, zikomeza gukorana bya hafi n'interahamwe za FDLR kugeza n'uyu munsi tuvugana muri 2026. Mu gusoza ukugaragaza ukuri, Minisitiri Nduhungirehe yatanze ubutumwa bwumvikana neza. Yavuze ko u Rwanda rutigeze ruhindura umurongo warwo, ruracyifuza kubana neza n'u Burundi, ruracyiteguye ibiganiro bizira uburyarya kugira ngo akarere kagira amahoro arambye. Ariko kugira ngo ibyo bigerweho, u Burundi bugomba kwikubita agashyi, bugomba kwerekana ubushake mbere na mbere, bugahagarika ubwangu gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nduhungirehe yashimangiye ko gukorana n'uyu mutwe nta kiza na kimwe bizageza ku Burundi uretse gukomeza gushyira akarere mu kaga no kwangiza isura y'icyo gihugu
mu ruhando mpuzamahanga. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, inkuru niyi: nyuma yo kumva ukuri kwambaye ubusa, uburyarya bwa diplomasi n'amayeri ya gisirikare arimo gukinirwa mu burasirazuba bwa Kongo, mwe murabona umuti w'iki kibazo ari uwuhe? Ese Burundi buzemera kureka gukorana na FDLR cyangwa intambara y'amagambo n'umwuka mubi bizakomeza kwiganza mu karere kacu? Tanga igitekerezo cyawe aho hasi muri komenti, twungurana ibitekerezo. Niba ukunda uku gucukumbura amakuru y'ukuri atabogama, kandi subscribe unakoreshe ya kugira ngo n'abandi basobanukirwe icyishe inyuma ya politiki yo mu karere. Turabashimiye cyane, tuzongere gukurikirana andi makuru acukumbuye mu nkuru itaha.